Iya, sih rumah kasi bunga sudah teror. Ini ada rumah ini nama martonggo mahita. Pinuji matongon ham na ibata nami ibagas Kristus Jesus na dokman layak-layak pon idop ni hurmuban nami. Gabi jupa kanami pangarapan na manggolo ibagas sam. Marhataridahan matongon pitah ni hapor sayon nami hubamu. Marhitay na dok ipatubuham hanami padua kalihon. Janah ondos matongon golo si sadokan ni dokani imban nami. Magitehon ni Indo asiroh kanami hubamu bani parsombahan nami on jalo Kanami nama tanda tangan itu roon maka percayai Yesus Kristus do batu onjoran ni kuliah ini. Ibagas kapercayaan bani na bata bapa anak pakon tondoi napasin sadarion tanggal 16 Juli 2020 Minggu pa onongkon Doktrinitatis
ipatibal hananima batu onjolan ni rumah gereja on. Andohar marianan tong-tong ijon hapor sayang nasib tong, pangarapan namang gulung pakon holong yakin. Bahen ianan partonggoan na pinapasing maon, lahoman dino pakon mamuji korang ni Tuhan Yesus namang guluh, anjahan naman rajai rap pakon bapak ini, apa tondoy napasing rosi sadokah ni dokah ni. Jambi 16 Juli 2020, pimpinan Majelis Jemaat GKPS Tanah Kanaan, Situa Dr. Andus Midian Purban, Pendeta GKPS Resort Jambi, Pendeta Rudiak Saragi, pimpinan Sinode GKPS, Pendeta Paul Ulrich Munte, Sekretaris Jenderal. Asesunari napatibal mga batu onjolan ni gereja on ibagas korang ni naibata Bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoy napasing. Amen. Martong pamahitan. Ham Tuhan naibata
Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan may batamaham. Isondan Tuhan may batama bohini hubangun, jangan maidok mauhurni manggaham. Idupakon Tuhan may batama bohini hubangun, jangan ipasurat madameni hubani tondoimu. Amin.